Intombatanyana leyephutha kufika ibuye esikolweni. Yathi mayifika make wayibuda kuthi yephudeleni kangaka kufika kubuya ekhaya. Yathi yona bengisida umnganami bekaphukelwe libhayisikili. Wathi make ukwati ngani wena kulungisana nemabhayisikili? Wathi cha, bengingalungisi libhayisikili. Kepha lo mngani wami bekakhala ngenxa yokwephukelwa libhayisikili. Mine ngihleti edudane naye ngamsida ukuthi akhale aze aphole. Kungenteka ekuphileni kwakho ngeke ulethe impendulo kulabanye abantu, kepha ungabaphilisa ngekuthi ube sedudane nabo ngesikhathi bakhala. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela encwadini yaMateyu sahluko 26 livesi laka 44. Waphinze wabashiya futhi wahamba wayawuthandaza kwesithathu. Asho wona lawo mavi. Uyathi kuyamangalisa lokuthi yini aye kathathu kulomthandazo emahlandla lamathathu. Yini asho emavi manye. Ngoba phela ngabe uthandaze kanye, ngoba nalamavi lawathandazako sola yafanana awakashintshi. Angikufanekisele. Kuthiwa lamanye amadoda bekasebenza elwandle alayisha imithwalo ngemikhumbi. Adla, bekadla kudla wena lokudla kanye, wona bekakudla ngalokuphindwe kabili. Ngenxa yalomsebenzi bebawenda, kepha simanga babulawa indlala noma bebadla. Mase bahlolwa ke belicwaningo lwelizinga lelisetulu. Bayahlola athi hawu, yini babulawe indlala kani bayadla. Kwatholakala ukuthi lo msebenzi bebawenda bewumadima kakhulu. Bewufuna ukuthi mabadla at least badle ngalokuphinzwe kathathu kuya etulu, kuze bate uba sezingeni lekuba nemandla lalingene noma langetulu kwalokusebenza kwabo kamatima. Mangabe ubhekene nebumatima njengaJesu simbona bekabhekene nebumatima besiphambano, ngiko kwabita ukuthi abe sezingeni lelingetulu ngekuthi aqine emthandazweni. Noma asho wona lawo magama, kepha kwabita ukuthi aqine kuze ate uwina kunasi isimo labhekene naso. Ngithini kuwe sihlobo sami? Sitha sisuke sikushaya sakwehlula mangabe bumatima benda uthi ey angisakhoni nekuthandaza. Sitha sisuke sakushaya sakwehlula mangabe bumatima benda ungayi ngisho kuyohlanganyela nebazalwane. Uthi ay kumbe bazalwane bakwenda nje awusakhoni nekuya esondweni. Kungenteka uthi udade thandazela wethwa endlini, uthi ifundzele vele nelivi laNkulunkulu, kepha ufe noma udla, ufe noma uthandaza, ufe kancane kancane empilweni yakho yakamoya. Leli qiniso ke lithi lokuthi Jesu athandaze kathathu ngelilanga kungenxa yesiphambano bekabhekene naso. Nawe kuze uphumelele kulomthwalo, kuleli zinga lesimo lesimatima, phakamisa lizinga lekuthandaza kwakho.
Phakamisa lizinga lekuhlanganyela nebantfu labatakukhutsata. Ungabanciphisi bantfu empilweni yakho labangakhuluma livi lekukhutsata, kepha bandzise kakhulu ngesikhatsi senhlupheko. Phakamisa lizinga lekudla livi laNkulunkulu ube ngetulu kwesimo lobhekene naso. Amen.